wabona ukuthi yena wafasta 40 days 40 nights uswele ukudla 2 days. Hayi mina ngiyahlupheka, ngabodlala ngey'nhlupheko zabanye abantwana mfethu. Khona abantu abahluphekayo la ngaphandle for Solanko sesene-shelter, sesenaleyo 1 meal plate, une-blanket yokuthi ulale phezu kombhede, akahlupheki. Ungafisi ukugcwalisa iy'khwama zakho because abagcwelele iy'khwama manje bafisa ngathi singaba imzi. Yayithola, appreciate onabo, ungadeleli inhlupheko yabanye abantu. Ngathi yahlupheka uswele ukudla 2 days, odlala ngathi wena. Danko namandla.